Ovo što ću ja pokazati, jedan veliki dio ovoga je dostupan već sad, što se tiče Live Edu.hr portala. Sve što se tiče stvari koje ćemo pokazati sa Live Edu Microsoftovim servisima će biti dostupno kroz nekoliko dana. Potrebno je još samo nekakav pravni dokument između Ministarstva Carneta i Microsofta i nakon toga će biti ovaj portal dostupan onako kako ćemo ga sad pokazati. A sljedećih nekoliko dana će znači biti bez ovog Live Edu Microsoftovih servisa, ali ćete ih sve vidjeti i bit će na našim webovima svim i na mailing listama objavljeno kad bude dostupan kroz u cijeloj svojoj snazi. Pa ću ja samo za početak nekoliko slajdova zašto smo krenuli u sve to. Carnet je u zadnjih godina razvio niz nekakvih usluga servisa koje su namijenjene u početku bili akademskoj zajednici, nakon toga i obrazovnoj zajednici u Hrvatskoj, pristupa internetu, računalnoj sigurnosti, raznih servisa za učenje, samo učenje, razne usluge. Za prijavu i niz servisa koji su ovdje pobrojani. Ono sve što je zeleno može se koristiti. Ono što je crveno ne možete koristiti dok ne prođete proces autorizacije. Nakon što se uspješno logirate, postat će vam dostupno sve ono što je dostupno autoriziranom korisniku. Nakon što sam se logirao, ikonice su postale zelene. Znači mogu pristupiti njima. Znači otvorim portal za udaljeno učenje Nikola Tesla i sustav me prepoznao. Sustav kaže da sam ja Zvonimir Stanić i dao mi je tečajeve da mogu ih koristiti. To da se ja snađem, ovako. Znači zatvorio sam taj tab Moodle. Sustav će nas odvesti na Moodle Carnet.hr. Autoriziran sam, sustav me je prepoznao da sam ja Zvonimir Stanić i da mi radi normalno. Kad se hoćete sad prijaviti na Moodle posebno, onda će vas sustav, ili na bilo koju od ovih usluga, sustav će vas baciti za autorizaciju, možda ste to primijetili zadnjih tjedana, da vam otvara novi ekran gdje traži single sign-on autorizaciju. To je bilo zbog toga što je sve ove usluge bilo nužno ponovo taj dio za autorizaciju ponovo napisati da ne koristi svoj autorizacijski mehanizam, nego da koristi single sign-on. Klikom na Microsoft Live Edu servis, sustav me je prepoznao. Znači pustio me u dio Live Edu servisa, kao što vidite korisnik zna od kud ja dolazim, Carnetov izgled je tu i sustav kaže da sam ja Zvonimir Stanić i pošto vidite da je dodano live.škole.hr. Znači za svaki akaunt koji hoće koristiti iz škole.hr se kreira jedan dodatni akaunt koji glasi ovako zvonimir.stanić.live.škole.hr. Sad ja mogu koristiti niz servisa već ovako, a prvi put kad se prijavim na sustav, bilo bi dobro da promijenim lozinku koju imam na live.škole.hr. Znači, ja svoj AI, elektronički identitet, imam i dalje kao što sam imao, Zvonimir Stanić škole.hr i svoj password koji sam imao tamo. Znači, jedna od usluga koje je moguće koristiti na Edu.hr portalu od Live Edu servisa je Exchange. Znači, kompletna funkcionalnost Exchange-a sa e-mailom, sa kalendarom, sa kontaktima, sa sinhronizacijom sa mobilnim telefonima. Moja mail adresa u ovom slučaju je zvonimir.stanić@live.škole.hr. Svi vi imate otvorene mail adrese, ja imam otvorenu mail adresu zvonimir.stanić@škole.hr. Ako ja hoću koristiti oba dva sustava, i Carnetov web mail i Exchange za korištenje istih mailova, ako Exchange hoću koristiti za pušanje na mobitele ili za bilo koju sinhronizaciju sa nekakvim lokalnim aplikacijama, tada mi je dobro da koristim Exchange kao sustav za poštu. Zbog nekih drugih razloga želim koristiti webmail Carnetov, webmail škole.hr za poštu. Mogu se odlučiti na jedan, na drugi ili na oba dva. I prvi put kad se prijavim,
sustav će prepoznati da sam ja prvi put pristupio sa tim accountom webmail usluge i pojavljuje se nešto drugo nego što se pojavljuje inače. Inače odmah dobite svoj pretinac poslano primljenu poštu. I opisano je što se zbiva i ono najznačajnije je da biram gdje želim primati elektronsku poštu. Da li na moj KUSO account, odnosno škole HR account, da li na Live.edu, znači live škole HR account ili na oba dva. Ja ću izabrati na oba dva account. Nakon toga dobivam ekran kao što sam dobio tamo. Ako ikada u budućnosti želim promijeniti, da ne želim više tako, tada odem na filter, na prosljeđivanje i dodam adresu da li želim da se prosljeđuje na live škole HR ili ne. U ovom slučaju ću ostaviti da bude ovako. So when you click on live.edu, you will be pointed to the profile page. So this is your personal site. Which shows all your personal activities, you know, what you've done, when you posted a document. See, I posted a group project document, created a group project document, and it's simply a summary of what you are doing and who are your friends. And so the first thing you can do here is enter your email account. And after you configured your Scholy.hr account with this dual email sending option, like that you get your emails in both accounts, you will have a very good experience in sending and receiving emails from both systems, and Outlook is one of them. So here you can have regular email creation tasks, so you just create a new email, format it can be HTML or just plain text. You can send it. You see you have Windows Live Messenger integration. So if somebody of your friends, so you can add friends easily through that link, you just enter their Windows Live ID and connect them and add them to your buddy list. Then in the options, you also have the possibility to aggregate other email addresses and mailboxes into one single account. When you go to your options in your email and click on new subscription, so it's kind of, you enter your, let's say, Gmail account. You want to have your Gmail account, your Hotmail Live ID, your personal one, everything together in one single account. You can just go here and enter your email address and password, and it will automatically import all the emails from that foreign account for you. The Office web applications, like you can see here, contain a Word, Excel, PowerPoint, and OneNote. And there are web companions. So let's say I want to create a Word document. I just click on Word, give them a name. Comment. And you can see the Office Word web app will be opened, and you can have a very similar look and feel as in the rich Office 2010 application. So you have the ribbon view, you have the formatting that you used to use in Office on-premise. You can insert different things like tables, images, and hyperlinks. And you have different views available. Some software downloads that you can install on your computer to get access to Windows Live services. And this one,
The Windows Live Essential Suites offers you some applications that connect up to our internet services, and it's a free software download, so you can download it. It includes Windows Live Messenger, Windows Live Photo Gallery, Movie Maker, family safety, Windows Live Mesh. And with Windows Live Mesh, I want to show you a little bit more, because this is kind of very interesting when you try to share different folders on your computer with other people. And Windows Live Mesh helps you to do that in a very easy fashion.